Sanibonani guys, igama uNqobeleni ngiphathela amazwi la eNimba ngomhla ka-5 January. Guys, ulwandle-ke uphaphamile-ke emva kokuthi phela ashayisane nemoto ekade driver uLikamva. Uthe methi uyavusa amehlo uyabona ukuthi oh no, sengathi usemoshile ubhuti. Uthe meyithinta isiphongo wabona ukuthi no, uyopha ngempela. Uyayibona nemoto laphaya emiqamama ibheke phansi phezulu. Ayi, wathi akenze ubuntu akaphume ngomnyango ayobheka isimo. Uthe mephuma nje emotweni wezwa ukuthi umlenze wakhe cha uyanqaba ukuhamba, kodwa-ke wayehudula ubhuti walunguza emotweni. Wafica kukhona i-silence yodwa, akho muntu okhulumayo, akho muntu omemeza ufuna usizo. Hhayi, ubhuti washawa amangongwane, wangenwa amanzi amadolweni, wangafonela ambulance, wangafonela amaphoyisa, wamane wacisha i-number plate ekade isemgaqweni, wangena emotweni wayishaya yazula. Hayibo, hlazo ulwandle. Seyishayile-ke yazula-ke imoto, kanti uZethu la emotweni le uzomane aphaphame. Uma ephaphama-ke uyihudulile-ke waqalaza ukuthi-ke uLikamva unjani. uLikamva-ke guys bekade nje ewumuntu othule nya, ongarespondi ngisho ubiza igama lakhe. Umbizile-ke kaningana wathi Likamva, Likamva, kwathi nya, wathi Kamva, wathi nya, wathi Kamva, wathi nya. Hhayi, wabona ugele ukuthi no, lo muntu akavuki, ngcono khona khahlela isicabha-ke lesi aphume ayozama ukuthola usizo ngaphandle. Guys, umemezile-ke wathi sizo, sidinga usizo, sizani, sizani. Hhayi, lutho usizo guys. Wakhetha-ke kona ukuthi afone. Ufonelile-ke uThumeka kuqala. uThumeka-ke siyamazi ukuthi bekade elokhu ekhalile ngoZethu ethi akasisi yena umntwana olungele indodana yakhe. Washo ukuthi indodana yakhe isazothola nje intombi e-good for him cause lo uyi-gold digger. Umane wangayi-answer-ke ugirl ifoni, kanti akazi ukuthi iza ney'ndaba ey'baluleke kakhulu. Ube ukuthi nje uZethu wathi waqeda waqhubeka wayiculela. Washo kuhlathi ukuthi ayibo anti-phone, angithi wena ubhizi ufunana noLikamva, kade umfuna uLikamva umtholi, mhlawumpe uZethu uzokutshela ukuthi ulaphi. Ayi, ngampela kuhlathi umane nje wali-answer yena ifoni. Uthemeza ukuthi-ke uLikamva bekade involved kwi-car accident. Uthi phi, nini, hhayi sithumelele i-location. Waqeda lapho watshela bonke-ke abomndeni ukuthi hayibo Likamva was involved in a car accident. Hhayi-ke baphuthuma bonke-ke, naye uThumeka washiya konke akwenzayo bahamba baya-ke khona. And ngesikhathi beya khona, ayi, amaphaphu bengekho phezulu, bengathi nje yabo bacabanga ukuthi uLikamva uthola umhuzukwana nje, kanti hey kubucayi guys. Bathe befika nje khona, bafika emva kwendaba, ama-ambulance bekade sefike kuqala, namaphoyisa-ke azama ukuthi ayikliyerishe indawo ukuthi kungabi khona umuntu osondelayo. Hhayi, ubekhala kakhulu kuZethu-ke engafuni nje nhlobo ukususa eduze kaLikamva. Belokhu ethi Kamva, Kamva. Lapho-ke uthe efika nje uThumeka benohlathi, bebengasavunyelwa ukuthi basondele eduzane, ngoba-ke ngendlela ebekade emi ngakhona uLikamva, ngisho nokuphuma emotweni bekunzima, bekumele beyisike imoto ukuze aphume. Yo guys, bekubucayi. Ngapha-ke ulwandle usebalekile ubhuti, waphuma emotweni wahlanza, angazi noma beseseshawa uvalo kakhulu kwaze kwabuya ukudla-ke akade esekudlile. Uthesuka lapho watatazela waqhaqhazela. Umethi uyabheka, hayibo umawethu ubhizi, uyamfonela efonini yakhe akakhoni ukuyibamba ifoni because phela umawethu uyazi ukuthi uyena bekade driver iphuzile utshwala. Hhayi, uthe methi uthi uyaqalaza ngala, nangu nobaba wakhe ubhizi, uyamvuthela ngocingo, uyamfonela, wamane wathatha ifoni yakhe wayilahla phansi, wayihlakaza ifoni yaba yingcucu guys, ukuze nje kungabi khona nanoyedwa umuntu omtholayo efonini. Kanti-ke ubaba wakhe-ke uSydney uyayisola, kahle kahle uyayiblame ngokungabi khona kalwandle ekhaya. Uyasho ukuthi-ke yingenxa yokuthi yonke into akade ethi ufuna ukuyenza ukuqumba phansi i-Khoselathek isimane yaphendukela ulwandle. Bablame ulwandle manje, bathi ulwandle uyena obe-involved kuyona yonke lento le. Ebenje bandla umntwana engenzanga lutho,
Hey guys, iqiniso ukuthi izono zikabazali-ke ziwela-ke ey'nganeni zabo. Nakho-ke manje uyathetha-ke manje uMakalwandle, uthethisa uSydney, uyasho ukuthi indodana yakho isizolahlekelwa umsebenzi ngenxa yakho. Kade ngangikukhuza ukuthi hlukana nokusebenza noLilian. Uyasho-ke uSydney ukuthi akusiphutha lami leli, ngiyazama ukumfonela uLilian akayibambi ingcingo zami. Uthi wena owuloke uthatha le ngane ekuthiwa uLinda, uthi ayikuthathele information lapha eKhusela Tech, uyitshela le ngane ukuthi uzoyitholela uyise wayo ukuze phela isheshe ikuthathele le information. Ngakutshela ngathi destroy le information, wangayidestroya because ubufuna ukuyisebenzisa later, angithi ngoba u-obsessed wena Sydney, une-obsession embi ngokuthi uthathe i-revenge for abantu baseKhosela Tech. Buka manje ingane yakho ayikho le ekhaya, ilahlekelwe umsebenzi and it's all your fault. Yabo mekukhona into eyenzakalile kulwandle, I tell you, ke ngikuxolele mina Sydney. Guys, wabona uSydney ukuthi yabona-ke manje umndeni wakhe usuphinde waqhekeka-ke manje okwesibili ngenxa yale obsession anayo ngeKhosela Tech. Guys, umane-ke uLwandle waphuthuma waya ekhaya. Uthe mefika ekhaya-ke elimele njalo, hayibo abazali-ke bamane bamthatha ihagi bambuza kwenzenjani. Akasakwazi nanokuthi akhulume, ubhuti uyakhala iy'nyembezi. Sesuka lapho wabona ukuthi ngcono aqamba amanga, angasho ukuthi ushayisa imoto. Athi-ke urojiwe ubhuti, ubanjwe inkunzi, waphuca imoto, washawa. Imagine, umane nje wathi uSydney manje wafonelile amaphoyisa, yaba-recognize labo bantu. Hhayi komane komamatha emlonyeni wakhe uLwandle cause vele lesi sitori esikhandiwe uqamba amanga. Kodwa-ke kuthiwa igazi lomuntu liyakhuluma ngoba uthe esaye kweshawa-ke sethi uyogeza. Hhayi-ke guys, wamane waqhaqhazela, kubonakala ukuthi-ke inhliziyo enecala ayikutholi ukuphumula endodeni. Guys, ngalana-ke bebesabhizi bezama ukukhipha uLikamva emotweni. Impela-ke beyisika imoto, beyiqoba imoto. Ayibo, uthe kusanjalo amane yavutha umlilo imoto. Waphenikha kuhle athi benothumeka. Bahayiza-ke manje, khuphani indodana yethu, Kamva, hayi sizani indodana yethu, sizani. Yo guys, naye uhlathi, unyana wami uyatsha, mukhupheni emotweni, phuthumani. Yeyi guys, sekunzima-ke manje, sekuyisililo nje esingalawuleki, nesibuhlungu nesidabukisayo ngoba phela uLikamva, guys, usanda ukuthola umsebenzi omusha. Kuningi nje impela okuza kahle empilweni yakhe, and manje mase sevelelwa ingozi ebuhlungu kanje, hhayi umndeni wakhe bekade usuphatheke kabuhlungu, inhliziyo idabukile. And asithembe guys ukuthi umntwana uzophaphama, mhlambe asheshe afike esibhedlela bekwazi ukuthi bemnikeze usizo oluphuthumayo, aphile bakithi because umndeni wakhe usamdinga. Mhlawumpe-ke bazomnikeza ney'busiso-ke this time around, bavume ukuthi-ke ashade noZethu ngoba ukube bamnikeze iy'busiso ngokuphelele even before, mhlampe ngabe nale car accident ayenzakalanga guys. Yeyi, kampela umlomo guys ubuye wenza izinto ezimbi. Umlomo, amazwi kaThumeka iwona lawa agcine eseyenza yonke lento le. Ukube nje uThumeka umane nje wavuma indodana yakhe yaba happy in love with uZethu, ngabe asikho la sikhona namhlanje. Ngabe uLikamva akavaze asuke ngisho ukusuka endlini. Ngabe udlile ukudla, wahamba olala ubhuti, waqede lapho ngakusasa wahamba oyijekhela umuntu wakhe, impilo yaqhubeka. Ngabe akadubanga ekhaya, waze wagcina esedrayiva iy'moto engezona ezakhe, ey'gcine zimfaka kwi-car accident. But anyway, okwenzakalile sekwenzakalile, let's just hope for the best ukuthi umntwana uzolulama, bese-ke bayakwazi ukufikisa izinto as a family. Phela lapho-ke guys, amazwibela namhlanje. Nakhohle subscribe, ni-like, ni-comment. Until next time, bye. Sanibonani guys, igama uNqobile ngiphathela amazwibela eNimba ngomhla ka-5 January. Guys, uLwandle-ke uphaphamile-ke emva kokuthi phela ashayisane nemoto ekade idriver uLikamva. Uthe methi uyavusa amehlo uyabona ukuthi oh no, sengathi usemoshile.